APSLC Sarupathar candidate Bapuram Terang APSLC SI Hem Kimi Kang Pupon. Nilip BJP Mondal Office SI Hem along Dr. Numal Momin Kahumridam. Sarupathar constituency along Songwe Penkar Jab Dunjia Bang Phu Chandra Kathar MAC Killi Kachipate Dunjia Phanchi Sik Chidang Pon Bomlo. Lakhakre Pho Mahamaya constituency APHLC ke Kroyararatum Ruby Singh Ronghangaphan Kangthum Karnipon. Karbilong Rebier Thailand Rapera do Anaphan Kardom Pajiriklo Kardom. Non Karbilong Rebier Thai Than Ponjia Bang Nilisami Josephine Tisopi. Non Beer Tang Ton Penar Juponik Sinen. Aruni Phain Koira Phor Nilakhain Koira Hini Sarupathar constituency ka par Lokpak Lang Solakhaisi Ramnath Kathara Rongalong APSLC candidate Bapuram Terangaphan Sarupathar APSLC kar chopon. Lapen ke APSLC SI Hem Kimita ing Pupon. Mohon Rong Pipena Mai Kachari Pon along APSLC candidate Bapuram Terang APSLC Bokajan in charge Bongpo Kathar Bokajan LA Mai Phusem Sonteron Sarupathar constituency Chunbang Amor Kathar Sarupathar Rap Chunbang Honaram Lekthe Rongasar lapen ke APSLC ki klema bang phobang phietum chitongdun non ke bang GMC Killi ke long Sarupathar constituency along APSLC candidate aphan ongdunga woodpen kapahai pon thek ji aphan labang so mai along Arsik Jit pen Chinki Chithan Pon. Lapen labang sokar chopon amai long BJP pen bang photum APSLC along nang ching bedun. Mate khai ka ching hom asong kali BJP sarkar tumke lasi tumke karbi khai vir vedyak nang ji mate longri vir vedyak nang pute APSLC along si litung gut bisi pahai nang. Sarupathar hawara phan kaching thur pen chenglok Mary Hing kacha thoranam nang tu pipon et popula pen ke Sarupathar hawara long ason kaching thura sai claim pon ji pusi Bapuram Terang rarang nulam chakchi pipon sangti hidi pen project terang Karbilong Rebiorta Pas nong Sarupathar long APSLC constituency committee office kan pula candidate welcome ini pecah pensi panang ben paniglo ini latak ni tung bangke lapan cepat juga panila tibuk terai lah ansi cikum cokso Tende ladak ini bangso candidate akan karju lapen saya yang kang pulang bangkan ini adalah bangkar tambah Sarupathar kalau nalihin pen non kibang GMC Killi kalau nalihin pen ningecit itu mah ini apa yang tak pula haji lagi Atu minta dili tu malah tosal jangan kepala le daji pantat tanah pasik sang ini tu kecil bom cek tosal jangan talung cilo pasili tu man na pamang kan bori lo sokara tu link party tu stamen itu cilo ini tu hai gaji lapen hai gaji pati la mata tu dili sen tak pilo rada tu meeting nang ke tam sini ni tu kan non adapen kita ang bela tan ini lang anda tu bilang kita bela meeting lo sik tam non dak culat dak lah nang ong teng arong tu bilang ajo tak garo paro baji tu jang le rada tu nak cong ini senta ni lablo asli itu hai jadi kaya parti kita ke tenang le dak APSLC parti pen kumat parti se non kecidan si ngali te jamma ruling das cedan tu lagi BJP kan ngali pinira dak ngali tum la sai hem kang pula pen candidate karju along kaprek parti pen aja bok don da do BJP na cepat tu BJP na cepat tu bias komite presiden tu Tadi lah, nono sondak tak kita yang jilang ada di dalam. Sondak cepat don dia bang pitu dolang mah. Doping lang. Kita ang jite. Yang tu dia lah. Itu nana meeting bila dia lah tu tala position party lah ruling tu dah. Orang naik pitu keceng. Jualan. Kata lah ini dia pakai ni, tapi itu ruling lo. Oh kecil tu jualan tu ni. Abun dia pipi buat handak lo. Coba mana tu dia yang tengok ni. Itu lah hai party kita ke.
ada tumbang ngelo nonge te ko na vote pe nang li chipai ponun ji nile tu ada ke litte ke suri pli bang putli te nang li hin pen dak sarupathara tumhan opini ke thon pachini ji ke pachini ke lalo ato karno kitu an EPSLC pan ke kloya bang pu bang pietu an sitame ke thegeding atung an sitame nili nali hem nali tunga long nagali e tung an sitame nali ning chipa bibe pin pen nali tung EPSLC fansi good big petlang pu bisini na tu bana chuniri athema lageli tung khai ke chesong det ke chesong long ri long pat ke chipa jok je phan kar bia khai ke chesong itu kar bia khai ke sum ke pa jok ke chesong apot nali hem nili nang umri pet ne da tai nali hem nili nang li pet ne da tai sitame nili na ka hubri un e nang kele un e dim an ato anu arong sitame nali tung chethan chimum pen EPSLC along apan vote pira to sarjana long vote pira surupothara long kyong dunga vote pen to ako pai nang pusinali tung panili la media long penta surupothara rada to dum pen te haide kai tal dak la development amen des ke pang pamang humati nang ke hala so party la so long le nang hala so party la so long le pen sarkar ke la pugali mati kadu kare bata afan dulu ke lage lage video pension plote lage lage BJP am sorban video pension si pichoji pugali lo mati asla aro lang no system apa itu magal abi lagi juga video talong lang development ke long iya ro natenge apa ke bilang pension si ke bangte development ko an makilong ya bisi lo tang bang ke ni kongres long pem bon samilang dun bon lo alang li tum ki klem ki chok che mane kar biang long phan ke chisong kon pe mate ka thai phan ching hon ton pe puchini dam pe jok si ni EPSLC long jen dun de asi ni EPSLC akam si ni klem te la non ke bang GMSC kile kalong non jong lo la bang so long la khai ba puram terang haiji punang lining chi the to ma do apen arna malong ke dam an sta me alang li si thai phan ke ching hon bang lo long ri phan ching hon bang lo pot alang li si hai ku si arna malong ke dam an sta me mondil ke dam an sta me la son si pulo la pen la BJP atum sta me ka chi phiri mane jokot ke non da election isekte hem du ver pon ke tangka pini ni ta chuang pa lok palak long pa joini si la jokot singa rata tum sta me hedi na chiklang da khai sta me arlu ke EPSLC fan si sapuji jokji la son si ke o Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ka parlo Chokiola BJP Nilip Mondol office asai hemalong election management committee office asai hem MLA Dr. Numal Mominari ding pen ingpupon Aruni phain ko rapho ni Chokiola BJP Mondol asai hemalong BJP morcha mai phukong chun banga tumdo an chingrum si election management committee asai hem kangpupon Labang Somailong Assam Deputy Speaker Dr. Numal Momin Bharatiya Janata Mohila Morcha Bharatiya Janata Yuva Morcha, Bharatiya Janata Nishan Morcha, Bharatiya Janata Scheduled Tribe Morcha, Bharatiya Janata Minority Morcha, Bharatiya Janata T Morcha, Bharatiya Janata OBC Morcha, Bharatiya Janata Scheduled Caste Morcha tum chetongdun. BJP hai lama. Pavitra rong pe hai lama. Pavitra rong pe hai lama. Agote jigi. BJP officer call office opening নহয় আমি যেটো অটোনমাস কাউন্সিল কাৰ্বি আংলঙৰ ইলেকশ্যনৰ পবিত্ৰ ৰংপুৰ হৈ কেম্পেইন কৰিব আহিছোঁ আৰু লগতে অফিচটো ওপেনিং হৈ গ'ল আৰু কাৰ্যকৰ্তাৰ আমি বুথ সভাপতি মৰ্চাৰ সভাপতি আৰু মণ্ডলৰ সভাপতি আৰু সদস্য যিমান আছে সকলোৰে লগত আমাৰ লোকেল MSC পবিত্ৰ ৰংপুৰ তথা আমাৰ নিলিপ MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ BJP কেণ্ডিডেট আমাৰ আলাপ আলোচনা হ'ল আৰু কাৰ্যকৰ্তা সকলোৱে আজি একেমুখে প্ৰকাশ কৰিছে যে যিমান শক্তি আছে সকলো শক্তি আমি ইউজ কৰি কেম্পেইনিঙত নামিম আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেণ্ডিডেট পবিত্ৰ ৰংপুৰ নিলিপৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰি পেলাই আমি ডিফুলৈ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিললৈ পঠিয়াম এইটো MSC ছাৰটো জিকিব নেকি ছাৰ এইটো মানে চোৱা নিচিনা মানে জিকিব নেকি এই বছৰটো 100% কেলে সুধিলে জিকিব নেকি মানে হাৰিব বুলি খেলে নেকি ইলেকশ্যন জিকিব বুলি খেলি আছে আপোনাৰ মনত কি লাগে আপোনাৰ মতে জিকিব নে হাৰিব হাৰিব হা জিকিব জিকিব না আপোনাৰ মতে জিকিব যেতিয়াতো আমাৰ মতে আৰু জিকিব
গতিকে এইটো ভাল কথা যে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এছেছমেণ্ট মতে যদি কৈছে জিকিব তেতিয়াহ'লে 100% জিকিব, টেনশ্যন নাই। ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক কণ্টিনিউ হৈ আছে আৰু স্পীড বাঢ়িব। নেক্সট 5 years মিলি ডেভেলপ এটা জেগা হ'ব। চকীহোলাটো আমি টাউন বনাম অহা 5 বছৰত। গতিকে ডেভেলপমেণ্টৰ যিখিনি স্পীড আৰু বাঢ়িব, ডাবল ইঞ্জিন লৈ পেলাই এইবাৰ আগবাঢ়িব লাগিব নিলিপ। Nonipong Mahamaya constituency APHLC amuluk ki ong dungajok paksuri ke thoma vote pen palit ponpo. Lapen non nang ke leji ni pioneer ke parni laki inglong aso mati inglong aso kali datang bongsi jedan ponpo. Lapen APHLC jong si haidet buluti ciklojon trogang bong vutali sabangki bonai pon vekpo. Lason si Nonipong election laki long recap nang iti election lo. Lasi hala long recap jong si cepajok dunji buluti hula long recap nang itia tumapan parem vek nang pupusi APHLC pen karjap dunja bangpu Ruby Singh Ronghang pen than pachinipong. Dog mukak pen vaisong terang karbilong rea birta. Lapuan nilifan alira champion nangkang tu nangkar ne theka poda frangsin nili dak pini kacitong ana dar phantami frangsin ninga klong pen suri akar dom pajeri lo rasinon nilifan central committee APHLC ahin pen nilifan ing wai pondo lasi tiket nang pilo laken pini abangke rat to an nilifan citu pak pen kang thum karni na nar ni pondo nar chu pondo lasi non tarik ner ke babangke tarik ner kep jitu la so election bangke lake inglong asol pen inglong so kali datang box citan nasi frangsi dagara tu phanto anta tuning dilo lapen nili lamthe pachini kang tu bangke la no Nonipong election lake election binong lo lake kang wai pakan ji elitum hor ibong oke than poisa pharu pho akang wai kali elitum a hok pet asong ja po a hok pet a party khai long rijong se chipa jok nang ji lo tang te elitum Nonipong tarik ner ke bangke elitum ador ki su nai a voter la epak pen elitum matha pamika pen se elitum jok je phrang matha pamika pen se elitum ber ponang ko theng ponang ko elitum thank you sir non MEC kilik long nangli tung APHL ji asong pa nangli tung ko ana vote pen si Mahamayang kang cipai ponji lage akli kom nai ta baksuri ke thoma vote pen se palit ponpo nang APHLC jong si nangli tum hai ponde lo kar prang se kar bia arab phang pilo APHLC jong se hai de lo tang nangli tum kadu kawita chini lo APHLC ke lake constitution na teng se ke claim la sinili tum council jong se chari long de lo tang te cheklojon throgong bong nili tum ke lake voter list abang ke nili tum ke selam vek ko lake Mahamaya long kido kar bisolang dora tu manfan nang APHLC ahin kan kupilo ko kan Mahamaya long kar bi puchot kali kadu kawe tribal akhai doan Ladakh tribal akhai doan ke ning sipet na po athe kopi bosi ning sipet nang ji map ke kedam tang election ason kali Nonipong ke eli tu phan long recap nang ke thiji election lo lakai la so long recap jong se eli tum chepa jok dunji pulo tang te eli tum hala long recap nang ke thi a party tu ma ke eli tum parem back nang pulo daga ratu kedam tang ningkan pho BJP kerol atum non kichiputu Mahamaya long ta ing tang kring mate nitum BJP apana param ji asong ge ave pusila tong chi pula so putang nang lipilo po lage anutina party ta lage chiparu ka posita me pini theklong lo APHLC asong pini kiduk de dabang punili ta kiduk de dabang pusita me la an pini nililong nanga chito du lake nili phan ning nanga tok chot kali APHLC ake mang ning ke dok paka kar biaran mate dak inglong so ara tribal ara tum pini aning ke punglo athe BJP a government tum BJP a sarkar tum ason pen dagalong ri phan ke pana ho la so a sai langno ke pang tonji prodan BJP phan parem beg nang ji puse pini ra tum non
Lakhain ko rahini Sarupathar constituency apartment KAAC MAC Killi kapa doponjialong songwe candidate Chandra Kathara hinpen Killi kachapati dunjia phanji sikchedang bom lopu Chandra Kathar pen pherangke thengno ningje pon sangti hidi pen projente rangkar bilong re birta forhut nili chipate dunjia phan dak Surupathar kangalong pen 22 nong Surupathar pen nili jasmet chibor ilo chikleyam potrok aprang pen nili dak kam chiklem ibom lo lapen bangga jasmet pet bangke dakara batumsi nilijir po nilijir pinili don nilira batum lapen bangke nil tuma prang rasniti mate politics claim rapet ajir pojit piatum aning ka hanga teng pensi non nili arjapidun lo lapen alang letum anin yang cithi ulo lasinili alang letum nangke hangdun banang cepak langdun nang cethan don ason jinsum mama ason topik dak towar pendang lok pirthi akip huphe akilili topik la la sopena putaksi non nelipan inut mesena candidate pualang tom nang chok pen sinilipan dakpan arjabdun vek nangji pupen nelinon independent candidate sok abu arjan pen nelinon arjapidun ikpo lapen kiligarni la bangke tarik nerkep lo hala so tarik nerkep aprang non neli ladak rada tumpen la so angkang Surupathar angkang rada tumpen bang nang chop hateng pen neli non cedam ibom lo la sinili alang le tumpan lang on pap mi po haidet sitame jitu nili komitmen ke cipi hala suateng nili 100% ke papleng pi yepan nili bor ilo kardom long nang ciklem ajur dingklui klai pen jirpotum la pen nimarli atum kado winang cerap nang citotum pen a report ki celong tengke surip liu apar ana vote ke li tumlong iji pusin nil pan aning nang pathedo la se hala suateng pen nili cia khadam pansi non nili klem pon bom dam bom lo citong bom lo Petela kidam tang por pela non aku akilik nanti bok bom pen nang lilong muli amuluk kuson ke ciprek do non bangke alam pen alam party belek party atum abang atiket icipi kili damde hero damde laso aning cepoi aning cepadu katumdu kenangji a candidate atum alang litum belek party tum tiket ke hang prek jam pen ke hang don tumdu halaya alang lituma party amune tum anta abhake non nili phanang che kontek ibom lo tumi dikpen bang pharoi ni lason mane alang litum nilong nang chijuk dun po hala tum bang ta nang che plus dun pen nang pahai dun po nang klemon pami popu alang lituma party yan aning ching samse ajoni la sobirta te nili chelong bom lo la ta alang litum anta nili si bom lo pinia birta pon se kang ton ponik lo domi thak mi kardom